Dunia hin vanoi leisina gam hola gam dang to kibang lo hil gam chomin a kul pen double len lo gam Uzbekistan gam fek so them khat in sei kit diwa hintin Uzbek gam khang thu sim mong wang he akit lam le all zema in sei diwa hi ama sa pending in Uzbekistan gamahin chibai ki bol hi pasal bo chibai ki bol akiphalen hi chibai ki bol kiti hi vanoi pumpi amni zo sin achi pi khat che hin a hin la Uzbekistan gam chonda na zong hin chibai ki bol to kiti hi khat la khat kilim to na hi in hi chi hi adia akum tam lam zem hon a ha ngai na di se nu nei a hin la hi chi thu a hin Uzbekistan gama hin pasal khanin numei khat a khona chibai a bol khelin a anga neu khat ga abun zap ti hi achi piun numei khat le pasal khat ta sa ki su kha ding ven do na hi tin anei ne hi chuzong le hi ti loin a chom bi a hoi zap i ti ding ham khat kilam tu ai lo le ki salam dan khat zong chu om kinin hi chi chu hi le mi khat chona ki mu tu pi ting le na khut hi na di ma na ga akwai ding ti hi hi chi hi i kam sunga ko na i ma ki sei do hi zong le ilung thima lim na thu hling sela ki sei na hi tia ala o hi chuzong le Uzbekistan a hin an ani ezo ting le a khut hi amai zon wa hin khon lim bangin aga asu to jewin hi chi hi apathin kom wa anni eding api ji wa ki pa thu sei na hi tia la o hi hi chi achon naw ho hi Uzbekistan gam sunga na chia na bola hi le amo ho gam chon dan na zui pi se lawa agam mi ho za bol na zong na chan dinga hi tun abanin ani na dingin abulbula zong hin sai tawin Uzbekistan gam hi double len lo gam a hin Uzbekistan gam hin direct nga ama gam sunga tuipi zot mat na anei lo keu hi loin akoma gam ho ki san hin zong anei lo hi Uzbekistan gam tuipi chin lut na dinga hi gam dang gam ni lang na zot pa te ngai na lai hi aji chu Uzbekistan gam hi gam chum Turkmenistan Afghanistan Tajikistan Kazakhstan le Kyrgyzstan hichigam ho chenghin a ko la hewin hichigam ho si zong hi len lo gam hi sa chi in alai hi Uzbekistan gama kona tuipi hin zot lut ding kiti hi map beya het lo na mun ki hol tabang chala hi in a hin la Uzbekistan gam hi hitia double len lo gam ana hi samong mong hiti ilawa hi Soviet Union thunei vai hom lai chun direct in tuipi zot mat na thei lampi Soviet gam mama Russia Ukraine Lithuania Latvia le Estonia kiti ho akunin anaki zot mat thei na hi a hin la he chi khang thu sim chu 1991 kumin anaki khel tain Soviet Union vai hom na chu anaki etain Uzbekistanin chamthlat a hin muta na hi he chi chamthlat amu naw hi agama dinga ki pa ta hi wangin he chi hin agam hi double len lo gam a hin su loi na hi abanin athum na dingin Uzbekistan a hin Aral Sea kiti dil len ta khat vanuya dil len hola a ali chan na zong ana a hi in a hin la 1960 laya ko na chun hech deal le na chun ki khel na len ta anaumin 1997 kumin a deal pumpi la 10% chan 26,300 square mile zen anakangin anamang hil ta na hi chuzo kumsom la sagi zo nung 2014 kumin nasa te akona alim anakila do odong zuin aral deal solam kai si chu abonin ago hil ta na hi hech thil so hi kidang ta le na sata a hi 20th century a thil so kidang le na sapen hi tin United Nation Development Program ten ana seu na hi aral deal pi hi sim phat thailo ding in seta jong le hechi atui kan namun ho akona hi agama cheng mi ho dinga thilpha khat be a hin pu do te ding hi akinem nawa hi jing na hi hechi aral deal tui chung thil so hi aum na gam la se adinga thil si a hlut hi point Uzbekistan gam a hinga kom ho ki sana dinga zong I chan hama thil si ana hlut pha a hi abanin ali na dingin patphung ho hi Uzbekistan te hin sanadana aneyu khat cho hin hechi cotton kiti pat ho hi tulai emila azong atam zon I het wang wa aphunga imu kha alo mai thewa hin hechi ho hi Uzbekistan te ading hin patphung mai hilawa white gold ti azong ananeyo hi chuzong le Uzbekistan gam hi vanoya pat export bol tam pen jong a hi agam hausat na bulpi ti deudana anewa amho gam pawa ok olten ti azong a hen wa hi
agam economy hi athlang pia hi chipat ho a hi kingam a hi in agama kuna house ni thei gas gold le uranium ti ho nei jeng jong lew pat jong hi agam house na le economic vengbit tu khat hi kina hi hi chipat lei a bol ho hi agam Soviet Union in anavai hom laya kuna cho anabol pe pe wa hitain Uzbekistan gam mi atam zo ho hin hi chipat chon lei ho hi abol wa hi abanin anga na dingin Uzbekistan hi Central Asia gam sunga dinga mihim tam na pen gam a hin mihim million somthum lagu vel cheng zowa hi chi gam kol ka asung ho dinga zong hi mi tam na pen hi kina hi HG hin Uzbekistan hi Central Asia dinga economy le safety lama dinga agam poimo ta kha zong asu doin double lane lo gam hi jeng zong le Central Asia gam sunga dinga chen na theile gam nom ta kha zong hi kina hi abanin agup na dingin Uzbekistan gam alamo zong hi zat chombia Vietnam ta kha che hi e hon zong cultural dance ti inei bang ba amon zong anei wa hin hichi amaho agam lam hi amin lesgi akitin 2019 kumachun UNESCO 10 World Intangible Cultural Heritage list la anazaw sawa hicha ko na chun vanoi pumpia mi het theidingin ahung pangdo tai na hi alam dan mong hi vetlom ta hin khut zunga pat ling ko le tai bu lang chan gya ki hot de na ata sa pumpiu ahonim de jingo hin milung ala hle na hi Uzbekistan gam lam leggi kiti hi apu apa khang wa kona ahin jui suwa hitia cha akhang dung jui juya hi alam danu hi athema kisim hoi be chuma kin thupi ta ni ho a hi lo le agam sung community ai lo le family events ho ting ho jong le anaman cha jingu khat che hi abanin asagi na dingin Uzbekistan hin vanuya sana reserve a ki koi nagam hola a asom chan na in apangin hi kum khat sunga athlang pia sana mine abol na wa amudo uza no hi ton zakat tabanga hin global gold producer list la injong azaw sai ne hi hechi mine ki bol na hol a hin Muruntau mining complex kiti agam government mama na voi company in avet kol khat zong aw min hi hechi Muruntau hi mining ki bol na mai a he point mihim te ho thim nung vet do na thei 3.3 km sau 2.5 km lien chele meter jagu blang di chata athu zo ne hi hechi vanoya hitia mining bol na a leiko kilai athu pen open pit operation zong a hikin ne hi chele hichimun amin chi pen kit na chahile Muruntau se a hi Uzbekistan gamsung pumpi 80% sana ho hi kilado zo a hi abanin agi na dingin Uzbekistan hin kumsim masom sunga hin agam mi million sa sim ho hi agam government thupi na nuin honamin na anakito so na hi thosu khoptu phat ahong thunting le agam mi zilkung le lo thim doctors le simlai chapang ho zaw na in mihim million sa sim ho hi patchon lowa khoptu dingin anagoi jiwe na hi hiche ato diu chu anop lo wa a hi le thina ato jing thei na chan diu gi na jong ananei jiwe na hi 2020 kumachun hi chichung thu hi su thima su thlap na dingin kalbi analaun masanga za la 33% chanbo anasu thlom zawun ahin la 2019 kumlama to te dingin ki khial na chu aum tho tai na hi chi na hi agam central government akona ta hi zongle mun abang banga chun kamnoi mi ho thunei na noin mi tampi hi hunama na to sain aum jing na lai na hi abanin ako na dinga Uzbekistan gam hi vanuya don kho tichu don kho to kilo melons kiti ho melons dang ho tu na dinga mun hoi pen jong a hi kin hi aji chu agam hi gam sagam hi phalwi jong chomcha a hi ki ja hi don kho tu na dinga mun kilem ma hi kum tam ta sung hen Uzbekistan gama melon so hi a hoi na le atui na ji in anamin chi le jengin masanga chun Uzbekistan gama don kho zan ho hi patchonin achunun Central Asia akun ahin pudo jiwin hi British traveler Captain Free Eric Barnaby in 1876 kuma anaji do na khana chun hechi Uzbekistan gam don kho ho hi Chinese Emperor pa ding mong Beijing lam changein jong anathot avetin asei na hi tuhin Uzbekistan gama hin hichi don kho zan ho hi zat zale som gu walam atu tawin abang bang ho chu BC khang lai pe akun ahin chin tup danun akisei na hi
hichi melon chozo sila achun Kesian melons kiti pen hi ahoy pen le atui pen amin chi penin aki hen hichi melon zi ahi don khodu hodinga Uzbekistan hi Heavens for Melons title zong anapi wa hi a China asom na dingin Uzbekistan hi abang le land of thousands shrine tin zong aki kauzi na hi aji chu Uzbekistan gam lailung lamahon Samarkand kiti hopi hlanmun thupi ta ta legim nei ta ta dimse to khom khan awmi na hi hichi Emperor Timur astronomer Ulugh Beg le Kusam Ibn Abbas kiti holoi 7th century laya hichi gam sunga Islam haudan anapulut mi ho chu hichi muna hi avuyo hi hichi hlan mun hola achun hlan khu khat cho za chum be in mulneu chung khana hin hichi hlan achum je pen chu pistachio le apricot kiti thingtenin aum kol hlan chu jingkal changle mi hon agavil hajewin hi hichimun gavil jimi ho chu muslim ho se ai point Christian le Jew so jong a hi jibin amuna chun abang alung thima thipbe cha taw na mangloi abang chu gol chakinga ya hung loi tong ma cha hung loi za chum chum hiwin hichi hlan hu pen hi koima danga hello Bible a kimu Daniel them gaw hlan hu chu hidingin ata sana ne hi hichan hin seina wa kona chu Uzbekistan gam chanchin them khat I het be te diu kinem aumin dunia ki sei ho hi athling sel a he puin seidinga pha ki sei lo jong tampi de hin hi jong le athang pia them khat iga se wa hin dunia dingin hi chan chu hi in tin video kit a kimu kidingin na bonun stay safe and stay blessed.